Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. Sanibonani, namuhla ngifisa sikhulume nge-SRD grant okuyi-Social Relief Distress Grant eyaqala ukuba khona ngo-2020 ngesikhathi se-COVID. Bengingazi nokuthi bekune case efakiwe last week kuphume ruling. Ngiqala ukubona nje manje singase ngiyilandela ukubuyela emuva ngathola ukuthi bekukhulunywa ngani, kuthiweni, isiphi isinqumo esigcine esithathiwe. Yingakho ke ngenza le video manje ukuthi ngikuphi update mhlawumbe ukhona umuntu la obukela le channel ohola i-SRD grant le ebeyu 350 manje sewu 370. Zokhumbula ukuthi ngo-2020 ngesikhathi se-COVID upresident wamemezela ukuthi kuzophuma i-SRD ewuhlelo lokulekelela abantu abangasebenzi ukuze kube khona abakutholayo njalo ngenyanga kwakuzoba u350 rand. Ekuphumeni kwayo kwakuyinto etemporary ezokwenzeka ukuze abantu ngoba ngesikhathi se-COVID kwakungasebenzi umuntu, abantu babehlele ezindlini ngenxa ukuthi kwakusekhona i-COVID. Okutheni noma seyidlula-ke isikhathi sayo kodwa ayizange ime le SRD grant. Abantu baqhubekile nokuyithola for isikhathi nje impela abantu baqhubekile ukuyithola kwaze kwafika isikhathi lesi esikuso sokuthi isekhona namanje. Kuthe-ke ngonyaka ophelile yayisiyakhuphuka ngo-20 rand kodwa ngaphambi kokuba ikhuphuke kunesikhathi la kuyanqamuka khona yayisekuthiwa no abantu aba-reapply futhi yayisibuya-ke seyishintshile ama-regulations wayo. Abanye abake bayithola ababange besayithola. Ngifisa-ke sikhulume ngecase ebeyikhona ngeviki eliphelile ukuthi beyifakwa bobani, sathini isinqumo. Ilokho engifisa sikhulume ngakho. Kodwa ngiyacela usubscribe kule channel, ulike ivideo, ucomment, ujoin ne-membership yale group. Iqala nje ku-20 rand ngenyanga ukuya phezulu. I-Institute of Economic Justice beyine-campaign ebeyinayo ebizwa ngokuthiwa i-Pay Grant Campaign. Base beyamangala-ke kwi-Gauteng High Court lese-Pretoria. Bemangalela befaka isimangalo esithi ama-regulations ango-2023 alimit abantu abaningi ukuthi bangabi na-access kulo 370 futhi bathi lo 370 ikhuphuke ngo-20 rand kuphela after 4 years ikhona. Ngakho lokho akuzikhavi kahle izidingo zomuntu ongasebenzi nomuntu ohluphekile ngenxa ye-inflation nokukhuphuka kwezinto. Enye into abakhale ngayo ukuthi nale ku-applyela kwayo online kuphela kulimita abantu abangena access to idatha ne-internet. Umuntu ongena smartphone usho lawo bantu labo they are excluded manje abasakwazi uku-applya for yona le SRD grant ngoba phela uma ungenakudla ngoba phela kuthiwa umuntu usuke ehluphekile angeke akwazi lo muntu ukuthi abe nedatha loku-applya. I-ruling ke yejaji emveni kokulalela izethulo sezethuliwe inhlangothi zombili ithe lama regulations ango-2023 abekiwe unconstitutional futhi invalid ngoba alimite abantu ukuthi bangakwazi uku-accessa le 370. Liqhubekile ijaji lathi kuna 18.3 million yabantu okubalela ukuthi bahluphekile kodwa i-grant le itholwa abantu abawu-10.5 million okukhombisa ukuthi ngenxa yama-regulations abantu kunzima ukuthi ba-accesse lama grants. Lesinqumo sikhishwe-ke ngeviki eliphelile. Indaba-ke ngizibone namuhla ezithi i-social development ihambile yayofaka i-appeal okungukuthi ifuna isinqumo lesi sibuyekezwe kubonakala ukuthi bese right noma besingekho right, mhlawumbe enye inkantolo ingabona ngenye indlela. Bakhipheke ne-statement, sizosifaka la i-statement sisifunde ukuthi sithini esifakelwa abantu kodwa ngiyafisa ukudlula kulokho. Siyakhumbula ukuthi mayiqala le SRD grant yaqala as i-temporary kodwa manje seyifola under usection 27 we-constitution okuyi-Social Security Assistance Act. Bathe mabebuza omunye owaziyo ngalama act ukuthi uma ngase kuthiwa uhulumeni kusasa uthi akanamali bathi cha abaphiki kodwa lena seyiphansi kwe-constitution
okuyiyona elawula izwe. Icala lakhona selingaya enkantolo ye-constitution kwi-constitutional court bese kuyilaba angakhipha khona i-ruling. Kodwa nje njengoba inkantolo ishilo ukuthi uhulumeni ufuna eze neindlela zokwenza ukuthi ababe ne-access abantu abaningi nanendlela zokuthi ikwazi ukubhekelela idingo zabantu, ngoba ngempela u-370 akakhavi lutho. Ngiyacela kuza umbono wakho ukuthi wena ubona kanjani, ukuthini okwakho ukuphawula nje kuzo sonke lesimo. Asingene-ke manje kwi-statement esikhishwe i-Department of Social Development. Nasi-ke istatement sikhishwe ngomhla ka-3 February 2024. Isihloko sithi Social Development to appeal the judgment on the COVID-19 social relief of distress. Bathi-ke i-Department of Social Development yase-Pretoria iyasibona futhi iyasivuma isinqumo esithathwe ijaji eNorth Gauteng High Court ePretoria ngomhla ka-23 January 2025. Isinqumo lesi siphuma emveni kokuba i-Institute of Economic Justice kanye ne-Pay the Grants bafake icala elimayelana ne-COVID-19 social relief of distress. Bathi-ke i-department iyayihlonipha i-judicial ama-process e-judicial kanye nama-principles enamandla kuwo. Kodwa i-department ayivumelani ne-judgment ephumile. Ngakho-ke bathe emveni kokusicubungula kahle isinqumo lesi baphinde futhi bathola ukwelulekwa ngokwezomthetho. I-department ayisithatha isinqumo sokuthi ayidlulele enkantolo la izofika ifake khona i-appeal emelene nalesinqumo esithathiwe. Lana-ke baveza ukuthi bazibophezele ekuthenini babhalanse izidingo wena babe accountable nokudeliver futhi i-crucial support kuma-millions wabantu abangama-beneficiary. But futhi isasa izoqhubeka uku-administrator le CSRD njengama-guidelines lawa khona. I-department icela nje ukuthi abantu babekezele futhi ba-understand njengoba isasebenza ukuthi nayo ithole isixazululo esingaphambene nomthetho kanye ne-constitution. Bathi-ke i-department ayizukuthatha ama-interview mayelana nalolu daba ngoba kusewudaba abalifaka enkantolo, ngeke bakwazi ukuthatha ama-interview bakwazi ukuphendula. Kumuntu kohola-ke le mali ake sichazeke ukuthi yini ezokwenzeka kubantu abebethola le mali ile 370. Akukho nguquko ezizoba khona, bazoyithola ngendlela le bebeyithola ngayo. Bayazi-ke bona abayiholayo ukuthi bebeyithola kanjani, kodwa isasa iseseyi-administrator futhi isazoqhubeka ngale ndlela. Nosa umuntu osafuna uku-aplya manje kusasetshenziswa yona le process le yoku-aplya online. Ama-regulations kuseyilawo ngoba icala lisabuyela enkantolo ukuthi kuyobuyekezwa isinqumo. Uma-ke sekuphuma isinqumo esobe sesisho okunye bazomemezela basitshela ukuthi hayi sekushintshile manje sekuzokwenziwa kanje. Kodwa kwamanje nje abantu bangapheniki. Abayitholayo le mali e-370 bazoyithola ngendlela le abajwayele ukuyithola ngayo inyanga zonke, le abajwayele ukuyithola ngayo. Asilindeleke sizwe kubo ukuthi uma sesiphumile isinqumo senkantolo baye badecide ukuthi bazokwenza njani. Ilokhu nje bengithi angikulethe. Ngiyacela kodwa ukuza umbono wakho ukuthi wena ubona kanjani ngesingawe ngabe ngempela i-access ayikho na? Ngoba engizwe ekhala ngakho ukuthi kwaze kwabonakala nje imali engena ku-account yakho akukhathalekile ukuthi ibuyaphi. Bavele nje ungasayithola imali ngaleyo nyanga kuthiwa kune-income. Behlukanise nanokuthi mhlawumbe nomuntu wakini umndeni okubonayo ukuthi ayi cha udonsa kanzima bese ethi hayi I think ekuphosele nakho okuncane nelanga ifaka nje imali awusaqualify for i-370 le. Wena kuwe ubona kanjani? Ngosingawe-ke ubona kanjani isinqumo senkantolo ebesithathiwe? Mawusilalela ngabe si-right noma si-wrong? Siyazi sesisho nje ukubona kwakho, siyazi ukuthi icala lifakwe enkantolo yoku-aphila la bathi khona bafuna kubuyekezwe khona isinqumo. Kodwa asike sikhulume nje sixoxe ukuthi ngokubuka kwakho wena isinqumo lesi ebesithathwe inkantolo besinjani? Ngabe besibavuna abantu noma besi-against abantu? Ngoba inkantolo ithe isithathele isinqumo ngoba ibhekelela abantu, ngoba abantu efanele ngabe bathola
bane access yale mali bawu 18.3 million. Kodwa abantu abayithola bawu 10.5 million. Yayisikubalula ukuthi into eyenza lokho ama regulations. Ngizuleke le inhlangano ezinye zamsana nayo le i justice for wathi konje yona le justice angisayiboni kahle la ngibhale khona. Bengizwile bethi nje nabona ngesingabo bafisa le mali ikhuphuke ngoba incane kwayona le 370 izinto ziyabiza. Kodwa nje angeke ngiphawulele uthoko mina bengithi angilethe lokhu bese ngizokuphawula kwakho. Ngiyabonga kakhulu.